turabasuhuje mwese aho muherereye. Imana ikomeze kubana namwe kandi mukomeze kugubwa neza n'iminsi mikuru turimo. Uyu ni umwanya tujya kubagezaho amakuru arimo kuvugwa hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko ari na menshi kubera imirwano irimo kuhabera. Amakuru arimo kugenda asohoka buri mwanya. Reka tubabwire ko M23 yashuye umugambi wa Tshisekedi yari afite mbere yo guhura na Perezida Kagame. Perezida wa M23 Bertrand Bisimwa yabwiye umushakashatsi Bojana Coulibaly ko leta ya RDC yashakaga gutsinda abarwanyi b'uyu mutwe mbere y'uko Kagame na Tshisekedi bahurira i Rwanda tariki ya 15 Ukuboza, kuko ngo yibwiraga ko bizatuma u Rwanda rwemera gusinya ibyo RDC yifuza byose. Tshisekedi rashinja u Rwanda gufasha umutwe twaje intwaro wa M23 gusa rwo rukabihakana, ahubwo rugashimangira ko uyu mutwe urwanira impamvu zumvikana kandi ko RDC ikwiriye gukemura ikibazo cyarwo kugira ngo utazahora ari agatotsi mu mubano w'ibihugu byombi, cyane ko uruko ubuye intwaro uwo mutwe RDC ibishinja u Rwanda. Bisimwa yagize ati leta ya RDC yashakaga intsinzi mbere yo kuwa 15. Badushyizeho rero igitutu bashaka intsinzi yashoboraga kubashyira mu mwanya mwiza kugira ngo u Rwanda rubure andi mahitamo keretse gusinya ibyo Kinshasa yashakaga cyangwa se bagacereza inama ya Rwanda. Iyi niyo yari intego ya leta. Ayo ni amagambo ya Bisimwa. Agakomeza ati nk'uko leta ya RDC yabitekereje yanogeje umugambi wayo, yohereza mu bice bitandukanye abasirikare barenga 22,000 bose bari bashyigikiwe n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR ndetse n'abazarendo bashaka kugaba ibitero kuri M23. Bisimwa rero yasobanuye ko babimenye bitegura kwirwanaho mu buryo buhagije. Bisimwa yasobanuye ko bitewe n'uko M23 igendera ku murongo wo kwirwanaho muri uru rugamba rwatangiye mu Gushyingo 2021, ubwo ihuriro ry'ingabo za leta n'iyi mitwe ryayiteraga mu bindiro byayo biri muri teritwari ya Rubero yarisubije inyuma ifata n'ibindi bice. Aha rero harimo ko M23 yafashe Rubaya kubera umugambi mubi kandi wahategurirwaga. Mu ntangiriro za Gicurasi 2024 M23 yatangaje ko yafashe agace ka Rubaya gakungahaye ku mabuye y'agaciro ya Coltan. Ako gace kakaba gaherereye muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Perezida wa M23 yasobanuye ko Rubaya ijya gufatwa, M23 yari yamenye ko ingabo z'u Burundi ziri kwatoreza imbonerakure n'indi mitwe yitwaje intwaro kugira ngo byitegure kujya kwica abaturage mu bice bagenzura. Ati naho ubundi ngo nta gahunda ya M23 yari ifite yo gufata Rubaya, kuko yabonaga ko hari abashobora gutekereza kwishaka amabuye y'agaciro aho kurwanirira abatuye mu burasirazuba bwa RDC. Bisimwa yagize ati twarabitangaje ko hari imyitozo ingabo z'u Burundi zahaga imbonerakure muri Rubaya zitoza urubyiruko abanyekongo mu gukoresha intwaro gakondo zifite umugambi wo kubohereza mu bice tugenzura kugira ngo bice bateze ndetse n'akababaro. Yakomeje ati rero twabimenyesheje isi kugira ngo buri wese yumve ko muri Rubaya hari ikibazo gikwiye gukemurwa vuba. Nta cyakozwe rero, bose barabyirengagije. Ati nibwo twafashe icyemezo cyo kubihagarika kubera ko byari bigiye guteza ibibazo kurusha ibisubizo. Yasobanuye ko ubwo Rubaya yafatwaga M23 yakuyemo abantu bose bitwaje intwaro bakoreraga mu birombe byaho, ikuramo kandi abana n'ababyeyi batwite bakoreshwaga mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Bisimwa yatangaje ko nta murwanyi wa M23 uba mu birombe bya Rubaya kuko babujijwe kujyamo. Asobanura ko sosiyete y'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro zari zisanzwe zikoreramo mbere ya Gicurasi arizo zigikoreramo. FDLR rero yo yaba yarambuwe aho yakuraga amaramuko. Pariki rero ya Virunga ni umurage w'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe guteza imbere uburezi, siyansi n'umuco UNESCO. Igenzurwa na M23 yafatanyije n'abarinzi ba parike hakorera ikigo cya
ICCN rya leta ya RDC. Bisimwe rero yasobanuye ko parike yatangiye kugenzura M23 kubera ko umutwe w'iterabwoba FDLR wari wakomeje gutema ibiti byaho kugira ngo ibicanemo amakara, aho ku mwaka yinjizaga amafaranga angana na miliyoni 100 z'amadolari. Ngayo nguko rero uburyo M23 yafashe ibice kandi ngo itaregambiriye kubifata. Reka tuze tubabwire inkuru ya General Poete wa FDLR. Muri RDC General Poete wa FDLR warashwe na M23. Ese yaba yapfuye? Amakuru aturuka i Masisi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aravuga ko Lieutenant General Hakizimana Apollinaire wari mu bayobozi bakuru b'umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda yaba yapfuye. Lieutenant General Hakizimana uzwi ku mazina arimo Amico Epic n'irindi rya Adonia na Poete yarasanzwe ari komiseri ushinzwe ibikorwa byo muri FDLR. Amakuru agera kuri Bwiza aravuga ko yapfiriye i Masisi ari naho yashyinguwe ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kane tariki ya 2 Mutarama 2025. Hakizimana rero wavukiye ku Mukamira mu yahoze ari komine Karago muri prefecture Gisenyi muri Nyabihu y'ubu mu 1964. Amakuru avuga ko yasize ibikomere by'amasasu yarashwe na M23 ubwo uyu mutwe wari uhanganye mu mirwano n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irigizwe n'abarimo FDLR. Yarashwe ku gicamunsi cyo kuwa gatatu tariki ya 2 Mutarama 2025 mu mudugudu wa Mahanga i Masisi. Hakizimana rero yanabaye mu buyobozi bw'umutwe witwaje intwaro wa Alire wabyaye FDLR aho yari ashinzwe ubutasi. Icyo gihe rero we n'abagenzi be bari bafite umugambi wo gutera u Rwanda bakambura RPA Inkotanyi ubutegetsi. Kimwe n'abagenzi be rero bari mu buyobozi bwa FDLR yari yarafatiwe ibihano n'amahanga ashinjwa kugira uruhare mu gutegura ibikorwa byiciwemo abanyekongo n'ibindi bihungabanya umutekano wo mu burasirazuba bwa RDC muri rusange. None dore ingabo za M23 zamwivuganye akaba yahasize ubuzima. Reka tuze rero tugaruke nanone mu makuru arimo kuvugwa muri Kongo ariko noneho i Masisi. Masisi M23 yafashe uduce turimo Rukopfu, Kirwa ndetse na Kaniro. Kuri uyu wa kane tariki ya 2 Mutarama 2025 haracyakomeje imirwano ikaze cyane muri teritwari ya Masisi hagati y'ingabo za Kongo FARDC zishyigikiwe na Wazalendo n'inyeshyamba za M23 nk'uko bitangazwa na Kivu Morning Post. Iyi nkuru iravuga ko inyeshyamba za M23 zafashe uduce twa Rukopfu na Karino nubwo bigoye kugenzura aya makuru. Yafashe kandi ahitwa Kirwa na Karambi ndetse na Mugara. Ibintu rero kandi ngo bikomeje kuba urujijo ahitwa muri Buguri aho imirwano ikomeje kubera. Kuri ubu rero haravuga imirwano ikaze hafi ya Katare hafatwa nk'ahantu hanyuma hasigaye mbere yo kugera i Masisi mu gasantre umurwa mukuru wa teritwari ya Masisi. Ngayo nguko rero murumva ko FDLR ikomeje gukubitwa cyane ahareba Inzega ndetse na Wazalendo n'ingabo za FARDC. Umutwe wa M23 urimo gukomeza kugenda ubakubita bikomeye cyane ugenda ufata ibice byinshi cyane. None ubu ngubu ugezaho uri hafi cyane gufata ndetse n'agasantre ka Masisi. Murumva rero ko bitoroshye, imirwano irakomeje cyane. Bo ntago bigize barya ubunani cyangwa se Noheli rekada, ahubwo bo baburiye n'ubundi barimo bavuza n'isasu. Gusa ikibabaje gikomeye n'abaturage bakomeje kuharenganira kuko ngo inzovu zirwaniye ibyatsi nibyo bihababarira. Inzovu zirwaniye, ingabo za M23 zirwaniye ndetse na FARDC, abaturage nibo bakomeje kuhababarira. Reka rero twebwe dukomeze kwihanganisha abaturage bakomeza guhura n'akaga muri iyo mirwano, hanyuma kandi twifuze ko izi mpande zombi zakumvikana, hanyuma amahoro agahinda abaturage bagakomeza kubona umutekano. Ariko twebwe ibizakomeza nihakomeza kuba intambara, dukomeza tugenda tubabwira amakuru agezweho muri icyo gihugu
ndetse n'ibindi byose bizahabera tuzajya dukomeza kubibagezaho. Niyo mpamvu natwe turi hano. Reka tubashimire aho muherereye hose, Imana ikomeze kwivanga mu byanyu. Nge Nshimiyimana Emmanuel.